зааж тунхаглаж өгөөрэй гэсэн ийм үүрэг байгаа те. 음. 자, 예수님은 자신의 사역에 사람들을 동참시키셨습니다. За эзэн Есүс одоо өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө үйлчлэлд хүмүүсийг ингээд бас хамтрахыг урьсан байгаа. 이것은 예수님을 따르는 자들이 무엇을 해야 하는지 우리에게 보여줍니다. Эндээс бас биднээс тэ Есүсийг сэтгэгээд Есүсийг дагж байгаа хүн юу хийх ёстой вэ гэдэг бас эндээс зааж өгч байгаа. 네, 따라서 우리도 다른 사람들을 이 일에, 하나님의 나라의 일에 동참시키는 것입니다. Бид нар болсон байсан гэх хүмүүсийг тэ эзэн рүү урьдаг. Тэгээ урьж байгаа урилга нь маань юу гэсэн үг гэхээр чинь чи ч гэсэн бас Бурхны хамт Иесусийн хамт тэ Иесус шиг хамт үйлчлэж гэсэн урилгыг өгч байгаа гэсэн үг. 그러니까 이 일이 예수님의 선교고 또 우리도 그 일을 따라서 해야 되는 것입니다. Тэгээ энэ нь болохоор Иесусийн үйлчлэл гэж ярьж байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ тэрний хажуугаараас харах юм бол бидний бас одоо хийж байгаа үүрэг буюу үйлчлэл байгаа тий. 예수님이 세상에 오신 것은 이 하나님에 대한 어떤 새로운 윤리나 뭐 더 높은 차원의 개념을 가르쳐 주시려고 오신 것이 아닙니다. Эзэн энэ дэлхий дээр одоо эзэн Иесус энэ дэлхий дээр ирээд хүмүүст зааж өгч байгаа зүйлсүүд нь харах юм бол юу гэдгийг Бурхны шин дүрм ч юм уу эсвэл нөгөө тий шал өөр шинчлэгдсэн юм одоо манай харал дүрм журм шиг тий тийм зүйлийг заахгүй. 앞에서도 설명을 했지만 예수님의 그 사역에 사람을 부르셔서 그 일이 온 땅에 이루어지도록 하시려고 오신 것입니다. Тэгээ өмнө нь хэлсэнчлэн тий Бурхны алидийн нөгөө нэг тий хийгдсэн зүйлсүүдийг бүх хүмүүст дамжуулах тий бүх хүмүүст ингээд одоо тэр мэдээг тараах талаарх энэ ажлыг хийхээр ирсэн байгаа. 자, 그러므로 이 복음 선포는 모든 민족에게 이 그리스도가 주님이시다라는 것을 이 선언하는 일입니다. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол сайн мэдээний ажил гэдэг нь болохоор чинь тий ерөөсөө Бурхан юу хийсэн за нөгөөх нь болохоор Иесус бол Христ буюу аврагч юм шүү гэдгийг бусдад таниулах ажил байгаа. 자, 우리가 따르라 이렇게 부르심은 굉장히 급진적이고 그분이 바로 그 길이십니다. Бид нэр хүмүүст хэлэхдээ Иесус итгээрэй, Иесусыг дагаарай гэдэг. Тэр нь юу гэсэн утгатай гэхэл чинь тэр бол аврагч шүү те гэсэн одоо мэдээг дамжуулж чаа гэсэн үг. 자, 우리가 잘 아는 말씀 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 예수님이 곧 길이시다 이렇게 분명하게 말씀하십니다. Бид нэр хүмүүст Библийг заадаг те заах үед нь тэнд нь ямар агуулгууд гэхээр эзний өөрийнх нь хэлсэн үг болох би бол зам гэсэн үг байдаг. Бид нэр тэрийг нь болохоор Иесус бол зам шүү гэдэг хүмүүст дамжуулж өгдөг. 따라서 나를 따르지 않는 자 아버지께로 올 자가 없다. 예, 확실하게 말씀해 주십니다. Тэгээ эзэн Иесус үгдэхлээр надаар дамжихгүйгээр буюу надад итгэхгүйгээр эцэгт очих хүн байхгүй гэж хэлдэг. Тэгээ бид нар ч гэсэн тэрийг нь те Иесусээс өөр аврагч байхгүй шүү гэж дамжуулдаг. 요한복음 5장 48절에는 예수님이 나는 생명의 떡이다 이렇게 말씀하십니다. Эзэн Иесус бас Иохан 5:48 дээр болохоор би бол амийн талах шүү гэж дамжуулсан байдаг. 자, 우리가 이 세상에서 우리가 육신의 양식을 먹어야 우리가 생명이 유지가 되죠. Бид нар энэ дэлхийд амьдрахдаа те одоо эрүүл чирэг амьдрыг хамрахын тулд бие махбодтой хоол иддэг шүү дээ. 자, 그렇듯이 우리 영의 생명은 이 생명의 떡이 되신 예수님, 예, 그 말씀을 우리가 먹어야 된다는 것입니다. Тэгээ яг үүний адилаар бид нар бас одоо сүнстэй шүү дээ тийм ээ лэр сүнсэндээ бид нар хоол идэхтэй буюу сүнсний хоол болох тэр амийн талхнаас ингээд хүртэх хэрэгтэй. 자, 그 떡을 먹는다는 것은 예, 그 떡이 나의 생명이 되고 그분을 믿고 따르는 것을 가리키는 것입니다.
Бид нар амийн талхыг эднэ гэдэг нь болохоор чинь мэдээж хэрэг махын хоол идээд бид нар хүчтэйхээ авдаг шүү тийм ээ. Бид нар эзэн Есүсээр дамжуулаад Есүс итгэснээрээ түгэр хүчтэйхийг авах хэрэгтэй гэсэн утга. 따라서 우리가 이 생명의 떡, 이 말씀을 우리가 잘 믿고 따라가는 것이 중요한 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас амийн талхаас сон Иесуст одоо зөв итгэж түүний өмнө дуулууртай байх нь чухал байна. 자, 또 요한복음 8장 12절에서는 예수님이 세상의 빛이다. 이 빛으로 말씀하십니다. За дахиад Иохан номны 8:12 дээр харах юм бол эзэн Иесус өөрийгөө юу гэсэн гэхээр дэлхийн ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн. 어둠은 죄를 가리켜요. За энэ дээр ярьж байгаа харанхуй гэдэг утга нь ямар утга вэ гингут чинь нөгөө гимиг илэрхийлж байгаа гэсэн утга. 따라서 예수님은 이 어두운 죄 가운데에서 빛으로 오셔서 우리를 구원해 주십니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэн Иесус яасан гэхээр тэр харанхуй гмийн дунд гэмтэй энэ ертөнц рүү гэрэл олж ирсэн гэсэн утга. 요한복음 10장 11절에는 예수님이 나는 문이다. 또 문으로 이렇게 말씀하십니다. Бас Иохан 10-ын 11 дээр ишлэгийг харах юм бол Иесус өөрийгөө би бол үүд гэж хэлсэн, хоньны үүд. 자, 그래서 우리는 어떤 집이나 이런 곳에 들어갈 때 이제 그 문을 열고 들어가게 되죠. Хэдүүлээ ямар нэг газар руу орохдоо жишээлбэл гэрлүүч юм орохдоо тийм хаалгаар нээгээд орж ирдэг шүү дээ тийм ээ хаалгаараа. 자, 여기 우리가 들어가는 곳은 바로 천국입니다. Бидний одоо энэ дээр хэлж байгаа энэ болохоор юу гэдэг нь бидний орох гэж байгаа гэж байгаа энэ зүйл бол юу гэлж юм гэхэлэр чинь Тэнгэрийн хаанчлалыг хэлж байгаа гэсэн үг. 따라서 그 천국의 문이 바로 예수님이시다라는 말씀입니다. За тэгэнгүүт энэ дээр юу гэж утгатай гингүүт чинь тэгвэл тэр Тэнгэрийн хаанчлалын одоо хаалга нь Есүс юм бол бид нэр Тэнгэрийн хаанчлал руу орох гэдэг нь Есүсээр дамжуулаад орох ёстой гэсэн үг хэлж. 또 예수님은 이 요한복음 10장 11절에 나는 선한 목자다. 목자라고 말씀하십니다. За энэ дээр бас дахиад Иохан 10장 12절 정선님. 그렇죠, 그렇죠. 10장 11절. 10장 11절. дахиад Иохан номны 10-ын 11 дээр дахин харах юм бол би бол сайн хончин гэж өөрийгөө хэлсэн баг. 이 앞에 그 나는 문이다라고 하는 말씀은 10장 9절에 있네요. 제가 잘못 말했습니다. 10장 9절. Өмнөх нэг би бол үүд гэдэг агуулга маань болохоор Иохан 10-ын 9 дээр байгаа шүү гинэ. Түрүүнд 11 гэ буруу хэлсэн байна гэж. 이 목자는 양들을 잘 인도하는 그러한 자입니다. За тэгээд энэ дээр болохоор эзэн Иесус өөрийгөө би бол хончин, сайн хончин гэсэнтэй. Хончин гэдэг бол хондуудаа тэжээдэг, асардаг. 뿐만 아니라 그 양을 해하려는 그 이리로부터 목자가 보호해 주는 것이죠. Тэгээд тэр нөгөө нэг яадаг лээ. Хондуудыг бүр маш сайн асарч үүрэгтэй тийм ээ. Хончин үүрэг бол. 그런데 왜 예수님이 선한 목자신가 하면은 그 양들을 끝까지 보호해 주신다는 말씀입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүс өөрийгөө тэгвэл за би тэгвэл сайн хончин шүү гэж байгаа хүн юу бодлоо чи. Би тэгвэл хондуудаа маш сайн асарч хамгаалнаа. Хамгаалж чаддаг хончин шүү гэсэн үг. 그리고 그 목자는 양들을 위해서 자기 목숨도 내어 놓습니다. Тэгээд тэр хончин юу гэсэн бэ? Би бас хондуудынхаа төлөө өөрийнхөө амийг ч өгөх болно өгөх чаднаа гэсэн. 따라서 우리도 이 선한 목자 되시는 예수님을 우리가 잘 닮아가야 되는 것입니다. Тэр бид нар ч гэндээ энэ сайн хончин Иесусыг бас дуурах хэрэгтэй байгаа. 다시 말하면 이 악한 목자들은 그 양들에 대해서 마음을 두지 않습니다. Яагаад тэгэхээр харах юм бол хончид олон янз байдаг гэсэн. Тэгээд муу хончид бас байгаа. Муу хончин. Тэр хончин бол хоньныхоо төлөө амиа өгөхгүй гэсэн.
다시 말하면 자기에게 어떤 이익이 된다 하면 얼마든지 양들을 버리는 것입니다. Тэгээ муу хүн ч ингэж үглээд байгаа юм чинь надад ямар нэгэн ашигтай гэвэл эсвэл надад ямар нэгэн ашиггүй гэх юм бол те ямар ч үед өөрийгөө бодоод одоо хондуудыг шууд зардаг ч юм уу те хаягдагч орхидог ч юм уу ийм одоо бодолтой гэсэн үг. Муу хүн чинь гэвэл. 만일에 우리 예수님이 선한 목자가 아니시라면 우리가 참 불안하기도 하겠거니와 또 그 목자를 따라서 우리가 끝까지 나아갈 수도 없겠죠. Хэрвээ хэдүүлээ те бидний итгэж байгаа эзэн Иесус тийм сайн хүн чинь биш байсан бол бид нэр яах байсан бол ингээд нөгөө амар тайван биш те цаагаараа нэг айцтай хизээ орхигдох бол гэдэг ч юм уу ингэж байхаас юм. 자, 그리고 예수님은 또 아버지와 하나이십니다. Тэгээ дахиад харах юм бол эзэн Иесус болохоор ч үлээ эцэг те нэг гэсэн ижилхэн нэг гэсэн. 자, 우리가 이 삼위일체 그 교리에 대해서 우리가 잘 배웠듯이 예수님과 하나님은 한 분이시다라는 말씀입니다. Өөрөөр хэлбэл чинь гурвал Бурхны талаар сурч ирсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр утгаараа те бид нар бол эзэн Иесус бол Бурхан те нэг гэсэн. 자, 따라서 예수님 외에 다른 이로서는 구원을 얻을 수가 없습니다. Дахиад өөрөөр юу хэлэх чинь эзэн Иесусээс өөрөөр бол те аврагдах боломжтой тийм нэр байхгүй гэсэн. 사도행전 4장 12절에 잘 기록이 되어 있습니다. Үйлс номны 4-ийн 12-ыг авах юм бол тэрэн дээр тодорхой бичсэн байгаа. 뿐만 아니라 예수님을 믿지 않고서는 그 어느 인간 누구도 스스로 구원을 얻을 수 없습니다. Тэгээд зөксөхгүй гэсэн юм байна. Есүст итгэхгүй бол Есүс өөрийг хинч бай нөгөө өөрийнхөө хүчээр авралах боломж байхгүй гэсэн. 그리고 자유주의자들이 말하는 것처럼 그 모든 신들이 다 같은 신들이 아닙니다. Тэгээд нэг хүмүүс байдаг чөлөөт итгэгч нар гэж байдаг те тэд нар болохоор юу гэвэл ер нь бол бурхан нэгтэй бүх итгэгчнүүд бүгдээрээ л ижилхэндээ гэж боддог. Тэр бол биш байгаа. 따라서 우리가 이 예수님에 대해서 우리가 분명히 알아야 되겠고, Тэгэхээр бид нэр яах вэ гэхээр үүнээс харах юм бол бид нэр эзэн Иесусийн талаар заавал мэдэх ёстой зүйлсүүд гэж байна. 예수님에 대한 이 다른 복음, 이런 것에 대해서 우리가 반드시 경계해야 됩니다. Бас нэг юу бас Иесусээс Иесусийн талаарх буруу зүйлсүүд байна те өөр зүйлсүүд мэдээллүүд тэр их гэсэн бид нар бас ингээд нэг те болгоомжлох хэрэгтэй. 자, 구원은 오직 그리스도를 통해서만 이루어진다. За аврал гэдэг зүйл хэдүүл ярьж байгаа бол тэр аврал нь зөвхөн Иесусээр дамжуулаад л одоо ирэх болно. Амен. 아멘. 그래서 그리스도인들은 이 성경의 권위에 있는 계시에 의해서 우리는 그리스도밖에 없음을 우리는 인정할 수밖에 없습니다. Тэгэхээр бид нэр харах юм бол те бид нэр зөвхөн Христэс байгаа. Библиэлд те ярьж байгаа зүйлүүдийн гол зөв зөвхөн Христ Иесус гэдгийг бид нэр нөгөө хүлээн зөвшөөрөхөөс гадна зөвхөн тэрийг л бид нэр одоо тунхаглах хэрэгтэй хүмүүст. 세상에 훌륭한 사람도 많고 또 좋은 이 선생님들도 많지만 그들이 사람을 구원할 수 없습니다. Энэ дэлхий дээр яг уу олон алдартай хүмүүс байгаа, мундаг хүмүүс илүү байгаа тийм. Гэхдээ тэр хичнээн алдартай одоо эрх мэдэлтэй байлаа гэд авралыг өгч чадахгүй. 따라서 예수 그리스도 밖에 있는 사람들은 구원을 받지 못합니다. Тэгээ мөн яхахлаарэ Иесуст итгээгүй буюу те амтны байгаа хүмүүс аврал гэдэг зүйл боломжгүй. 이것은 분명히 성경에서 가르치는 말씀입니다. Энийг болохоор Библиэлд тодорхой хэлсэн байдаг. 그래서 그 길이 좁은 것입니다. Тэгээ тийм учраас энэ авралын зам гэдэг зам бол
давчих зам гэсэн. 왜냐하면 예수님만을 믿고 따라가야 되기 때문입니다. Яагаад тэгэхээр өөр олон замаар явж болохгүй те зөвхөн аврал авалыг бол эсрэл дамжих хэрэгтэй гэж учраас. 그런데 예수님이 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라오라고 했습니다. Гэхдээ Есүс юу гэсэн гэхээр чи намайг дагмаар байгаа юу? Тиймэрвэл чи өөрийгөө өгөөсгөлтэй тэгээ завсмаагаа үрээч гэж хэлсэн. 예, 그 말은 뭐냐면 예수님을 믿으면 많은 고난이 따르게 된다는 말씀을 하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэх утгатай юм гэхээр чи яг энэ авралын замыг сонгох гэж байгаа бол те чамд тааламжгүй зүйлүүд олон тохиолдох болно шүү гэсэн утга. 자, 그러나 예수님이 함께 하시니까 그 어떤 고난도 우리에게는 문제가 되지 않는다는 것입니다. Тэгээ эцэг Есүс томалсон. Би гэхдээ чамтай хамт байна. Тийм болохоор битгий тий. Би чамайг ямар ч зовлонд унсан гэсэн би чамтай хамт байна гэж өөрөө хамласан. 따라서 그 고난이 크면 클수록 더 분명하게 예수님만이 나의 구원자이심을 우리는 확신하게 되는 겁니다. Тэгээ бас яадаг гэхээр бид нэр бас одоо ингээ итгэлийн амьдралаар амьдарч явах хугацаанд тий асуудлуудтай тулгардаг зовлон бэрхшээл таардаг. Гэтэ тэр зовлонгууд том байх тусмаа эзэн Есүст итгэх итгэл маань ингээ улам батчижийдэг. 네. 근데 사람들은 이 반대로 생각하죠. Тэгээ хүмүүс болохоор харин эсрэгээр нь боддог. 그리고 자신들이 얼마든지 할 수 있다 이렇게 착각하기도 합니다. Тэгээ хүмүүс өөрсдөө юу гэж боддог гэхээр би бол хангалттай хийх юм байна гэж бодох гэдэг. 그리고 고난이 없으면 예수님을 의지하지 않게 됩니다. Тэгээ хүмүүс бас нэг үгээр зовлонгүй бол гоё юмсан гэж хүсдэг. Гэхдээ үнэн дээр ямар нэгэн асуудал байхгүй болоод ирэхээр хүн автоматар нэг махбодоо дагаад эзнийг эзэн найдах найдлага баг цолроод эхэлдэг. 우리도 마찬가지죠. 우리도 늘 어려움이 있으니까 예, 또 하나님 앞에 더 기도하게 되고 또 더 어려움이 Бид нар 클수록 더 간절하게 하나님 앞에 나아가게 되는 것입니다. биднэрсээ олон авахгүй. Тэгээд нөгөө жоох нэг уяа сулраад гэдэг шиг тэгээ жоохон ингээд нөгөө нэг бүх юм жоохон сайхан болоо, тайван болоод тэгэхээр назгараа тэгэхээр эсвэргээр асуудлууд үүс тусам эзэн минь гэдэг эзэн рүү ингээд те эзний өмнө суугаад, зураад, залбираад ингээд. 자, 그것은 바로 예수님만이 우리의 구원이시다라는 것을 분명하게 우리에게 보여주시는 겁니다. Эндээс бид нар бас мэдэж болно. Надад найдахтай нэрийн дуудах тий аврагч өртөө ганцхан Иесус л байгаа гэдэг эндээс бид нар нөгөө асуудалтай үе болгон дээр л ингээд мэддэг. 그리고 그리스도를 통해서 하나님은 우리를 아들로 삼아 주셨습니다. За тэгээд Бурхан биднийг яасан гэхэлэр чинь Иесусээр дамжуулаад тий аварсан, аврал усахгүй биднийг өөрийнхөө хүүхдүүд болгосон ба Бурханы хүүхдүүд болгосон. Амен. 어떤 사람들은 아니 왜 자기 자녀를 왜 이렇게 힘들게 고생을 시키냐 이렇게 생각하는 사람들도 있을 겁니다. Тэгтээ бид нар тэгдэг заримдаа намайг бурхны хүүхэд бидний бурхны хүүхэд болгоцсон гिचээд асуудал үүсэж болохоор түүнтэй бурхан чинь хүүхдээ болгоцсон бол хүүхдүүдээ яагаад ингэж 50 байлгадгүй юм бэ? Яагаад ингэ зовлоо өгöd идэх юм бэ гэх гэдэг. 우리가 예수님만 보더라도 왜 자기 아들을 이 땅에 보내서 고생은 고생하게 하고 또 십자가에 달려 죽게 하지 않습니까? Тэгээ зөвхөн одоо за бид нарыг болиг гэхэд Есүсийг ч заардаг гэдэг. Есүс чинь бурхны хүү юм бол бурхан дээр яагаад тэ Есүсийг ингэ тий одоо зоогоод за одоо хүмүүсийг авралаа гэхэд бусдын төлөө яагаад залмай дээр цовдлоод байгаа юм бэ гэдэг ингээ асуух гэдэг. 자, 구약의 아브라함도 그 나이 늙어서 그 아이 하나, 이삭, 겨우 하나님이 하나 주셨는데 하나님은 그 아들조차도 바쳐라 이렇게 말씀합니다. Хуучин гэрээний итгэл номыг харах юм бол тий Авраам арайш нэг арай гэж байна тий. Тэр насны эцэг хүүхдээ ордог тийм ээ. Тэгсэн бурхан юу гэдэг лээ? Өс чи тэр нөгөө нэг хүү Исаака надад дахил болгон өрг гэдэг тийм. 자, 물론 하나님이 그 아들을 죽이지는 않으셨습니다. Би тэрийг яг бурхан Исаакыг буюу хүүгийн
фүүлээгүй л дээ. 대신에 우리가 잘 아는 여호와 이레 하나님이 이 다른 재물을 준비해 주셨죠. Тэгээд бидний бурхан яасан бэлээ? Яг тэр үед те Авраам өглөх гэж яхад нь Яхова ирэ гэж одоо бид нэр те нэрлдэг болсон. Тэр өөр нэгэн хонийг буюу өөр нэгэн тахилын одоо малыг тийж бэлдээ тавьсан байсан те. 그리고 하나님은 아브라함을 칭찬하셨습니다. Тэгээд бурхан Авраамыг ингээд сайшаасан тийм ээ. 아니, 여러분도 저도 마찬가지지만 너에게 있어서 가장 소중한 거를 나에게 바쳐라 하면 기꺼이 드릴 수 있을까요? Хэдүүлээ одоо өөрсдөр бодож үзэх юм бол одоо тэгээд тэр Авраамд хүүн байсан шиг нь тэр хэмжээний надад ингээ байгаа чухал зүйлийг бурхан өг гэвэл та яах вэ? Хэдүүлээ өгч чадах болов уу? 우리는 하나님께 더 바치기를 원하기보다 하나님이 우리에게 부족하게 주시면 우리는 늘 불평과 불만이 가득한 그러한 자들이죠. Бид нэр яадаг вүлээ? Тагаад болох юм том том ярина. Тэгээ бодит амьдралаар болонгууд чинь жоохон ингээл бурхан сэгсрэх гээд ирэнгүүт тэг одоо юу тийм нөгөө нэг жоохон хүүхд шиг ингээд гоншгоож эхэлдэг хүмүүс шүү дээ. 하지만 하나님께서는 여호와 이레, 즉 우리를 살리시기 위해서 당신의 아들을 아낌없이 이 땅에 보내신 것입니다. Тэгээ бидний бурхан харин яадаг гэхээр асуудал өвдөгчсөндөө дараад нь Яхова ирээ бэлтцсэн байдаг. Тэгээ бидний төлөө те ийм хүмүүсийн төлөө чадахгүй бидний төлөө бурхан өөрөө Иесусыг ирээ болгож бэлтцсэн байгаа юм. 따라서 그 믿음을 우리에게 선물로 주신 거죠. Тэгээ бас яасан гэхэлэр чинь тэр түүнд итгэх тэр итгэлийг бидэрт бурхан бэлэг болгоод өгсөн байгаа юм. 네, 따라서 믿는 하나님의 자녀들은 이제 더 이상 세상의 자녀가 아니라 하나님의 자녀로서 우리가 이 땅에 살아가게 되는 것입니다. Яа ажиллаж чинь одоо тэр итгэсэн хүмүүсийг бид нэ те дахиад энэ дэлхийн хүмүүс биш дэлхийн хүмүүс гэж бодохгүй харин бурхны хүүхдүүд гэж нэрлэх тийм эрхийг бас бидэнд өгсөн гэсэн. 하지만 이 세상은 여전히 죄가 가득하죠. Гэтэ энэ дэлхий дээр бид нэр ингээд бурхны хүүхэд гэж нэрээр амьдрал гэсэндээ бүх юм нь ингээд тусгаарлагдаагүй те одоо ч гэсэн дүүрэн дэлхийд амьдарч байгаа. 따라서 하나님이 우리를 말씀으로 교훈해 주시고 또 책망해 주셔서 우리가 하나님의 자녀로서 이 땅에 살아가도록 그렇게 하시는 겁니다. Тэгээ бурхан яач гэхээр өөрөө биднийг бурхны хүүхэд болгоод эрх өгчөө зогсохгүй бид нар ингээд энэ дэлхийд амьдрах үед тэгэхээр ингээд тэгээч наашаа цаашаа гэдэг тэгээд зэмлэхтэй зэмлээд урамшуулалтаа урамшуулаад өөрийнхөө үгээр биднийг ингээд одоо босгон байгуулж торцсоор л байна. Амен. 물론 우리가 잘 따라가면 좋겠는데 우리가 그렇지 못하죠. Бидний болохоор чинь те уул нь энэ бурхны өмнө маш дуулууртай байгаа дагаад явал зүгээр байгаа. Тэгэх ёстой байгаа даа л та. Тэгээ бодит байдлыг харах дээр тийм биш байгаа гэдэг. 자, 그렇기 때문에 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 많은 징계를 받았던 것입니다. Тэгээд тэгж чадахгүй болохоор яадаг вэ? Одоо нөгөө нэг те Израильчуудын жишээ шүү те. Израильчууд яг л тэгсэн. Тэдний ч гэсэндээ нөгөө нэг адилхан л бид нэр Израильчуудыг муу хүмүүсийг харах гэдэг юм шиг зарим хүмүүс. Гэтэ үгүй бидний жишээ байгаа. Тэгээ Израильчуудыг сатаад асуудал үүссэн. 그리고 하나님은 분명히 말씀하십니다. 내가 내 사랑하는 자녀들을 근실히 자주 이렇게 징계하신다. 이렇게 말씀하십니다. Тэгээ бурхан юу гэхээр би хайрладаг хүмүүсээс сахилгажуулнаа гэж хэлсэн бэ те. 그것은 우리가 미워서가 아니라 우리를 너무 사랑하고 사랑하시고 또 우리가 하나님의 자녀로서 거룩하게 나아갈 수 있도록 하나님이 우리를 인도해 주시는 겁니다. Тэр бурхан яаж гэхээр чинь бид нарыг те биднээс дургуудаа ч юм уу тийм биш харин яаж гэхээр бид нарыг хайрладаг учраас те биднээс те ямар нэгэн байдлаараа сэрхийлдэг өгөх хүсдэг гэсэн.
만약에 그 자녀가 바로 하지 못하는데도 그냥 내버려 둔다면 그 사람은 부모가 아니죠. Тэгээ хэрвээ би одоо тэгээ эцэг эгч юм байна гэж хэлсэн мөртөө хүүхэд нь буруу юм хийжсэн гэсэн өөр юм ээ хайчгаа гэд хайчвал тэр ер нь тэ, тухайн тэр өөр хүүхэдтэй ч юм уу те хайртай гэж хэлж болох уу? 로마서 8장 14절에는 하나님의 영으로 인도함을 받은 그들은 하나님의 아들이다라고 했습니다. Тэр Ром 8:14-ийг харах бол Бухны тэ нэрээр Бухнаар ингээ өдөртүүлж байгаа хүмүүс нь л Бухны хүүхдүүд ээ гэж хэлсэн байх тийм. 자, 그러니까 인도함을 받지 않는 자들은 하나님의 말씀을 잘 들으려 하지 않습니다. Тэр Бухнаар өдөртүүлэхгүй хүмүүс нь яадаг гэхэл чинь Бухны үгийг сонсож хүмүүжлэггүй. 듣지 않는데 어떻게 그들이 하나님의 말씀을 따라갈 수 있겠습니까? Тэгээ сонсохгүй л хэрхэн Бухнаар өдөртүүлэхээс өсөхгүй сонсож өсөхгүй нөхдөд чинь тэгвэл яаж нэг Бухны тэ өмнө дуулууртай гэдэг нэрийг зөвөх вэ? 하지만 반면에 우리는 하나님의 자녀들이기 때문에 우리가 부족해도 하나님이 우리를 끝까지 붙들고 가시는 것입니다. Тэгээ бурхан яадаг лээ? Бид нарыг харин яадаг вэ? Бид нар нэг сайндаа биш харин бурхан бид нарыг өөрийн хүүхэд болгож амласан учраас бид нарыг ингээд зуурсаар тэ төвчсээр хүлээгээл гэдэг. 예, 그렇기 때문에 이 순종이야말로 우리가 이 우리 믿음에 있어서 참 이 중요한 열매다라고 할 수 있습니다. Энэ учраас энэ дуулууртай байдал гэдэг одоо зүйл тэ их чухал байгаа. Тэгэхээр энэ ийм зүйл байж ээж яадаг гэхэлэр чинь үржим сүлэг үлийн басдаг. 예, 따라서 우리가 이 순종적인 이 선교에 참여함으로써 모든 사람이 회개하고 복음을 믿을 수 있는 기회를 갖게 하는 것이 바로 하나님의 뜻입니다. Тэгээд яаж хэлээ чинь бид нарыг зөвхөн дуулууртай дагуулад зогсохгүй бид нараар дамжуулаад тэгээ олон хүмүүс дээр эзэн бас өөрийнхөө тэр хайрыг мэдрэхлэхийг хүсэж байгаа учраас ажиглаар чинь бид нарыг гэсэн тэгээд зурсаар л гад. 자, 그러므로 그리스도를 믿는 사람들은 온 땅에 이 복음을 전파해야 할 의무가 있는 것입니다. Тэгэхээр бид нар эндээс харах юм бол үхээр Христэд итгэдэг хүмүүс те гэж өөрөөр хэлбэл Бурхны хайрны тэр одоо төвчээр дотор байсаар л байгаа энэ хүмүүс болохоор буюу биднэрт бүх дэлхийд сайн мэдээг тараах юм үүрэг байгаа. 자, 그리고 누구든지 입으로 예수님을 주로 시인하면 예, 그 사람 하나님께서 구원을 얻게 해주시는 겁니다. Тэгэхээр бид нар тэндээс харах юм бол яаж гэхэлэр чинь аа Библиэр хэлсэнтэй хэн нэгэн эзнийг амаараа хүлээн зөвшөөрөх юм бол тэ түүнийг эрхэн нөгөөтнөө гэж хэлсэн тэ. 이 믿음은 이 들음에서 시작이 되는 겁니다. Итгэл гэдэг зүйл юунаас эхэлдэг вэ? Сонсохоос эхэлнэ гэсэн. 그리고 그 내용은 예수님의 십자가와 부활입니다. За тэгээд тэр агуулга юуг сонсохоос эхлэх гэж байгаа гэхээр Иесусийн загалмай тэгээд залмай болон түүний амьлалтын талаар сонсохоос эхэлнэ гэсэн. 그 말씀을 듣게 돼야 예, 구원을 얻을 수 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол яг тэр үгийг сонссон хүн сонсч байж итгэл гэдэг зүйл буюу итгэл ирж чаж аврал ирнэ гэсэн үг. 자, Амен. 그다음 18번째 예수님과 하나님의 나라에 대해서 우리 또 살펴보겠습니다. За хэдүүлээ одоо 18 번째죠. 네, 그렇죠, 그렇죠. 예. За 18 дахь удаагийн агуулга орох гэж байгаа буюу за энэ агуулга нь болохоор чинь Иесус болон Бурхны хаанчлалын талаар хэлэх үзэж гэж. 자, 이 하나님의 나라는 예수님과 그의 사역에 대해서 너무나 중요합니다. За Бурхны хаанчлал, Бурхны улс гэдэг энэ агуулга болохоор чинь Бурхан болон Иесусийн үйлчлэлтэй үнэхээр нөгөө тэ чухал байр суурийг эзлэх хэсэг байгаа. 다시 말하면 이 하나님의 나라는 예수님으로 말미암아 우리에게 분명히 말씀해주고 있는 것입니다.
Өөрөөр хэлэх юм бол энэ Бурхны тий хаанчлал гэдэг зүйл болохоор чинь Есүсээр дамжуулаад тий биднэрт ингээд тодорхойгоор мэдгдсэн. 자, 우리가 보통은 이 하나님의 나라에 대해서 이 세상이 아니라 우리가 죽어서 가는 예, 그곳을 우리가 하나님 나라라 이렇게 예, 생각하죠. Хүмүүс ихэнхдээ бид нар юу гэж боддог гэхээр Бурхны хаанчлал, Бурхны улс гэж ярихлаар энэ дэлхийгээс одоо өнгөрөн одсныхоо дараа тэр улсад очих нь хаа гэж боддог. 자, 그런데 예, 예, 그런 개념도 있지만 우리가 그것보다 더 중요한 것은 이 하나님의 나라는 이 하나님이 다스린다라는 의미가 있는 것입니다. Тэгэхээр гэхдээ тэрнээс бас чухал зүйл нэг агуулга бид нар мэдэх ёстой зүйл нь юу гэхээр чинь Бурхны хаанчлал гэдэг зүйл бол Бурхан өөрөө удирддаг тэр улсыг хэлж байгаа, хаанчлалыг хэлж байгаа гэдгийг бас санах хэрэгтэй. 다시 말하면 어떤 공간적인 어떤 장소 그런 의미도 있지만 예, 이 하나님의 나라가 즉 예수님의 말씀을 믿고 순종하게 됐을 때 예, 그것이 이 바로 하나님의 나라다 이렇게 또 말하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол мэдээч хэрэг ийм бодит тэд зүйлийг бас хэлэх нь хэлж байгаа Бурхны хаанчлал гэж. Гэхдээ тэрнээс гадна яж хэлэх чинь би Бурхнаа өөрийн хаан болгож хүлээж аваад эзэн Бурхан тэ намайг болон тэ удирдах байгаа тэр орчин ч гэсэндээ бас буюу тэр бол Бурхны хаанчлалын нэг хэлбэрээ гэдгийг бид санах хэрэгтэй. 따라서 하나님 나라에 대해서 예수님께서 우리에게 예, 더 분명하게 예, 가르쳐 주시는 것입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэгснээр эзэн Есүс ярьж хэлэх чинь Бурхны хаанчлалын талаар биднэрт илүү юм тодорхойгоор зааж өгч байгаа гэсэн үг юм тийм. 예, 그러니까 쉽게 말하면 예수님을 통하지 않고서, 그러니까 믿지 않고서는 우리 하나님 나라를 볼 수 없습니다. 그래서 이게 아까도 우리 эзэн Есүсийн үгийг сонсохгүй, эзнийг мэдхгүй бол Бурхны хаанчлалаар мэдэх боломжгүй. 예, 예수님으로 말미암아 이 하나님 나라가 임한 것입니다. Эзэн Есүсээр дамжуулаад Бурхны хаанчлал одоо оршин тогтдог. 예수님이 사역을 시작하심으로 그의 백성들을 부르셨죠. Эзэн Есүс яасан бэлээ өөрийнхөө үйлчлэлийг эхлэхдээ тухайн өөрийнхөө хүмүүсийг буюу дуудсан шүү дээ тийм ээ. 예, 그리고 그들에게 메시아적 구원을 베푸셨습니다. Тэднэрт бас яасан чинь Месиагийн тэр үүргийг бас өгсөн тийм ээ. Тэгээд тэднэрт бас яасан чинь одоо тэднэр Месиагийн тэр үүргийг биелүүлсэн тэднэрт. 이것은 하나님의 사역이지만, 그러니까 하나님이 그들을 부르시는 일이기도 하지만 또 사람들의 반응이 또한 필요합니다. Мэдээж хэрэг одоо юу гэх эзэн Есүс хүмүүсийг дуудсан. Гэхдээ тэр нь их чухал. Нөгөө талаар харах юм бол эзний дуудлагад хариулж байгаа хүмүүсийн одоо тэр 이 반응이라는 것은 이 말씀을 듣고 또 믿고 이제 따라가는 그런 행위들을 말하는 거죠. хандлага гэж юу гэж хэлэхээр чинь эзний үгийг эзэн дуудах үедэнтэй түүнийг сонсоод хүлээж аваад 잘 안 들려요? байна уу? Уугнаа дуун сонсогдохоо болчлоо. 어디 들어가셨어요? 아니요. байна уу? 소리가 작게 들리는데? 오구나. сонсогдохгүй байна. 어디 들어갔어요? Микрогаа орт юм уу? Утас юм уу? Микро юу? Ноут юм уу? 소리 잘 안 들리시는데? 잠시만요. 네네, 소리, 좀 작게 들린다. 자, Харин тэр дуудлагыг хүмүүс сонсоод тэг хүлээж аваад эзний өмнөөс хариу үйлдэл хийж дуулууртай байгаа тэр байдал их чухал гэсэн. 자, 시작해도 돼요? 네네. 네네. 방금 자, 그 마지막 하나님, 내용을 다시 말씀드렸어요. 네네네. 자, 네. 하나님 나라의 역사는 이 기독교 선교의 역사라 불릴 정도로 이 하나님 나라는 이 선교적으로 아주 의미 있는 주제입니다.
Тэгээ Бурхны хаанчлал гэдэг тэр одоо агуулга бол тийм Бурхны өөрнөөс хийж ирсэн тэр авралын үйлсүүдтэй яг холбоотой ийм агуулга. 자, 그러면 하나님의 나라는 무엇일까? 그 정의에 대해서 살펴보겠습니다. За тэгвэл хэдүүлээ. Одоо энд яригдж байгаа тэр Бурхны хаанчлал гэж байна те. Тэр яг юу хэлж байгаа юм бэ гэдэг талаар хэлээ яг ярилцж үзье. 자, 아까도 말씀드렸지만, 어, 이전에는, 그러니까 예수님 전에는 사람들이 이 하나님 나라를 어떤 장소로만 그렇게 이해를 해왔습니다. Түрүүн сая дахиад хэлсэн чинь тийм ээ. Хүмүүс хэлсэн чинь Бурхны хаанчлал гэдэг нэр агуулгыг болгонгод чинь зөвхөн энэ дэлхийг орсныхоо дараа очдог тийм газар гэж бодож байсан. 다시 말하면 이제 하나님 나라를 이제 미래적인 앞으로 올 그런 나라로 생각했기 때문에 아직 이르지 않았다 이렇게 이제 알고 있었던 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нэг а одоо юу гэсэн гэхээр чинь тэр Бурхны улсыг болохоор чинь тийм дараад нь ирэх. Одоо бол байхгүй. Тэгэд хизээ ирэх нь мэддэхгүй боловч дараа ямар нэгэн байдлаар ирэх тийм одоо улс тийм зүйл гэж ингэ бодож байсан гэсэн үг. 하지만 이 하나님의 나라는 단순히 어떤 장소만을 의미하는 게 아니고 굉장히 심오한 뜻을 가진 개념입니다. Тэ харин харах юм бол Бурхны хаанчл гэдэг зүйлний өглөө чинь зүгээр нэг тийм дараа ирэх нэг нь одоо мэдээж хэрэг хожим байгуулагдах тийм бодит зүйлийн хажуугаар дахиад бас нэг өөр агуулга байгаа гэж хэлсэн. 어, 좀 쉽게 설명해 드리면 이제 아까도 말씀드렸지만 이제 하나님이 다스리신다, 하나님이 통치하신다 그런 의미가 중심입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол сая хэлсэнчлэн тийм Бурхан захирна, Бурхан удирдна гэсэн ийм одоо тогтолцоон дотор байгаа харилцааг бас хэлж байгаа гэсэн үг. 따라서 하나님께서 이 말씀을 통해서 그 말씀으로 죄를 이기고 또 인간을 죄에서 건지셔서 하나님의 나라에 우리를 부르시기 위해서 이 땅에 보내신 예수님의 사역을 우리가 하나님 나라라 이렇게 볼 수 있습니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тийм Бурхан захирдаг тэр харилцаа гэх юм бол энэ юу хэлж байгаа гэхээр шин Бурхан биднийг энэ дэлхий дээр дуудсан тэр дуудлага за түүнийг хүлээж аваад тэг хамтдаа эзэнт үйлчилж байгаа энэ үйлчийг энэ цаг хугацаа тэгээ энэ бүх зүйлүүд бас орно гэсэн үг. 그러니까 다시 말하면 하나님 나라가 이미 있는데 그 나라는 우리가 믿음으로 그 나라가 이제 시작이 되는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурханы хаанчлал тусдаа байгаа. Гэхдээ харин тэр хаанчлалын их үүсвэр нь хаан тавигддаг гэхээр хүн Бурханд итгэх цагаас ахуулаад эхэлдэг гэсэн үг. 그러니까 다시 말하면 우리가 그 나라가 먼 미래에만 있는 것이 아니라 내가 예수 그리스도를 믿고 따르게 되면 이제 그 나라가 이제 시작이 되는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний одоо төсөлдөг шиг хязгаар нэгэн цагт очих тийм улс гэсэн юм алс салын гэж бодох биш те. Энэ бол 따라서 그 나라는 하나님 나라는 эхэлсэн зүйл юм байна гэдэг баталсан. 하나님 나라는 그래서 그리스도, 예수 그리스도와 이렇게 연결이 돼 있는 것입니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол Бурханы хаанчлал гэдэг зүйл бол Иесус Христтэй холбоотой гэсэн үг. 하나님 나라는 하나님이 통치하신다고 했죠. Тэгээ Бурханы хаанчлал гэдэг нь болохоор чинь дахиад хэлэх юм бол Бурхан хаанчилж байгаа, удирдах байгаа гэсэн шүү дээ. Удирддаг тэр одоо зүйлийг хэлж байгаа орчин харилцааг. 자, 한 나라에도 그 나라를 다스리는 그 왕이 있습니다. Бидний бодоор одоо нэг хаанчлал гэдээ ярих юм бол тэнд бол нэгэн хаанчлал гэхэр чи ямар нэг хаантай тэр хаан нь удирддаг гэсэн агуулга явж байгаа тийм. 그러면 그 나라는 그 왕의 성품이나 행위나 그런 것에 따라서 그 나라가 세워지게 되는 거죠. Тэр хаан тэр улс яаж үүсдэг гэхэл чинь тухайн тэр улсыг удирдах байгаа хааны тийм одоо үнэт зүйл хааны одоо онцлог түүнээс шалтгаалаад тэр улс хэрхэн одоо цаашаа явах гэдэг шийдэгддэг. 그러니까 마찬가지입니다.
하나님의 나라는 이 모든 것이, 하나님 나라의 모든 것이 하나님의 성품과 하나님의 행위에서 나타나는 것입니다. Тэгээ яг тэрэн шиг те Бурхны хаанчлал болох юм бол Бурхны мөн чанар, Бурхны үнцэн те үнэт зүйл тэр бүх зүйлүүд ингээд нөө те тэр газар оршдог гэсэн үг. 자, 그러니까 우리가 이 하나님의 나라를 어떻게 알 수 있는가? 이 하나님께서 지금 어떻게 활동하시는가? 그런 부분을 통해서 우리가 이해가 될 수 있는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл хэдлээс эндээс харах юм бол те Бурхан хэрхэн одоо үйлддэг вэ? Бурхан хэрхэн ажилддаг вэ гэдгээс бас ингээд нөгөө харж болно Бурхны хаанчлалын онцлогийг. 자, 하나님께서는 이 온 세상 만물을 다스리시고 역사하십니다. Тэгээ бидний Бурхан бол энэ дэлхийн бүх зүйлийг бүтээсэн те бас бүх зүйлийг удирддаг. 자, 우리는 대부분 사람들은 그러니까 하나님이 이 창조를 믿는다 해도 그냥 하나님이 지켜만 보고 계신다 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. Хүмүүс тэгж боддог. Бурхан орчлон чинь бүтээсэн гэхэлэр бүтээсэн гэдэг тийм ээ бүтээсэн гэдэг. Тэгэнгუутаа Бурханы хийж байгаа Бурхан зөвхөн л ингээ ажиллаад хараад л үжидэг Бурхан гэж боддог. 하지만 성경은 그렇게 말씀하지 않죠. 하나하나 모든 거, 그러니까 하나님의 손 아래 다 있는 것입니다. Гэхдээ Библи юу гэж хэлдэг гэхээр тийм биш гэж хэлдэг. Бүх зүйл нэг бүрчлэн детальтайгаар Бурханы мотор дор Бурханы төлөвлөгөө дотор байгаа гэж хэлдэг. 그 악한 사탄도 하나님이 허락하지 않으면 그 악한 일을 할 수 없어요. Тэгээ тэр сатан ч гэсэн те Бурхан зөвшөөрөхгүй бол яаж чадахгүй, юу ч хийж чадахгүй. 그러니까 이 현재 삶에 있어서도 하나님이 모든 것을 다 주관하시고 다스리신다라는 것을 우리가 잘 알고 있어야 됩니다. Хэдүүлээ одоо ч гэсэндээ те тэгвэл одоо энэ цаг үед энэ бидний амьдарч байгаа энэ орон зай те бүхнийг ч гэсэндээ Бурхан зөвхөн хараад гэж үдэг биш те нэг бүчлэн оролцож нэг бүчлэн тооцоолж бэлхийдэж байгаа гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 사는 동안에도 하나님의 나라가 단지 멀리만 있는 것이 아니고 우리가 이러한 하나님에 대해서 우리가 믿고 깨닫게 된다면 그 축복이 지금 나에게 임하고 있다라는 것을 우리가 알게 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр те Бурханы хаанчлал гэдэг зүйлийг те хожим ирэх өдр гэж жоохон алслаж бодохоо болоод те харин Бурхан тантай хамт байгаад үйлдэж байгаа гэвэл тэр Бурхан хэлсэн тийм надтай хамт үйлдээд намайг удирдаад тийм миний бүх зүйлээр оролцож байгаа энэ Бурханы хаанчлалын ажил үйлд явагдаж байгаа гэдгийг бид ингээд санах хэрэгтэй. 자, 그러니까 우리가 예수님의 초대를 받아서 제자가 되면 우리는 이 하나님 나라의 가장 큰 혜택을 받는 자들이 되는 것입니다. Тэр өөрөөр хэлбэл бид нэр тийм эзний хүмүүс болоод эзэн дээр ингээд эзний гэсэн овогтой болж байна гэвэл бид нэр Бурханы хаанчлалын тийм хамгийн тийм чухал бэлгүүдийг авсан гэсэн үг болж байна. 가령 우리가요, 이제 저도 마찬가지입니다. 미국에 가려 하면 그 나라에서 이 초청을 해줘야 됩니다. Энийг хэтлээ амархнаар ойлгох гэвэл тийм хүмүүс жишээлбэл Америк руу явъя гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол Америкаас тусгай виз ч юм уу, урилга ч юм уу ирэх ёстой шүү дээ, тий? Нөгөөх төстэй. 뿐만 아니라 내가 그 미국에서 살고 싶다. 그러면 내가 살고 싶다 해서 살 수 있는 게 아니고 그 나라에서 나를 이제 그 나라 사람으로 인정해주고 또 그 시민권, 그거를 줘야만이 우리가 그 나라에서 살 수 있는 겁니다. Тэгээ бас хүмүүс ингэж боддог. Би одоо жишээлбэл Америкт би за яг хууль ёсорыг Америкийн иргэн болж амьдрья гэвэл яах вэ? Тэгэхээр Америкаас одоо намайг тэг иргэн шил зөвшөөрөөд ч юм уу те тусгай эрхийг өгөөд ч юм уу ингэчээж нөгөө бид нэр орно гэхээс биш хүсээд болдог зүгээр л хүсэж байна гэд болдог юм биш байгаа. 대한민국도 마찬가지죠. 이 한국도 한국의 시민권을 받으면 한국에서 나라에서 준 혜택들을 다 받고 누릴 수 있는 겁니다.
Тэгээ Солонгос гэсэн ялгаа байхгүй. Тэгээ Солонгос би ингээд Солонгосын ажил Солонгост амьдрмаар байна. Солонгос иргэншил авъя гэвэл тусгай тэндээс зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. 따라서 우리가 단순히 이 하나님의 나라에 대한 의미가 이제 어떤 장소적으로 앞으로 그냥 가게 될 나라만 있는 것이 아니고 우리는 하나님의 자녀로서 하나님이 주시는 모든 혜택을 다 받게 된다라는 의미가 있다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр ингээд одоо яг энэ шиг гэсэн хүмүүс Бурхны хаанчлал гэж боддог. Тэгэнгүүт ерөөсөө тий Бурхны хаанчлалын тусгай эрх өгөгдлөө гэхлээр хүн нэг ийм одоо нэг жишээл иргэншил нь боллоо гэхэд тухайн улсын бүх эрхийг одоо эзлэх боломж нэгдэг шүү дээ. Яг тэр шиг Бурхны хаанчлалд орлоо гэхэд Бурхны хаанчлалын бүх эрхийг ингээд эзлэх боломжтой болдог гэсэн. 그래서 우리는 지금 완전한 하나님 나라에 아직 가진 않았지만 그 하나님 나라가 이미 시작이 된 것인 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бид нэр те итгэснээс ахуулаад Бурхны хаанчлалын тэр одоо үйлсүүд нь хамт ингээд эхэлсэн гэсэн үг. 잠시 쉬고